Alright, reka nangire mbaha ikaze mwese mukomeje gutega amatwi kwa Turaba TV show. Reka mbasuhuze wowe uherereye mu burasirazuba, uburengerazuba, mu mujyi wa Kigali ndetse n'ahandi hatandukanye muri Rwanda. Mwibutsa ko ngikomeje gutega amatwi Ndizaga Cast. Komeza ukurikirane kwa Turaba TV show, tukugezeho byinshi cyane muri entertainment, muri trendinga, abahanzi, ibyamamare, ni byinshi cyane tugufitiye kuri kwa Turaba TV show. Alright, uyu munsi kamwibutse ko tugiye kubagezaho top 10 trends, ariko mwibutsa ko ushaka gukurikirana kuri WhatsApp 0789 cyangwa se andikamo kwa Turaba TV show kuri IG. Tukomeje gukurikira Ndi Cast Zaga mfatanyije na mugenzi wanjye Kodraba. Turahera ku ndirimbo ya 10 iri kubica bigacika y'umusore witwa Ishkevin. Tubibutsa ko afite indirimbo iri ku mwanya wa 10 ariyo yibita Maya. My virgin and my black brother, the general, step up Ishkevin. Right, nyuma y'umwanya wa 10 umusore Ishkevin watuvanye intashyo, katwerekere ku yindi kurabo nziza cyane. Ikurabo yaratunguranye, Knowless, Fireman ndetse na Bulldog. Iyi ni indirimbo nziza cyane abafana y'umukobwa Knowless wari umaze igihe twaramubuze, umusore Fireman ndetse na Bulldog. Indirimbo nziza cyane yise abafana. Indirimbo ni nziza cyane. Nyuma y'abafana yaje ku mwanya wa 9 y'umusore Knowless na Fireman, katumanuke twerekeza ku mwanya wa 8, aho turasanga umusore wakoze hit nyinshi cyane zabiciye bigacika muri Rwanda mu minsi yatambutse, wankomye ari kumwe na Uncle Austin. Uyu munsi yagarutse dukubita indi ngoma nziza cyane, umuzigo mwiza cyane uryoheye amatwi, wumva ukongera ukayisubizamo. Na yindi ni Naribi. Baby nogera amasoni uwasiburi Naribi kukazeste ko kwikoma sinifata. Reka tunyarukire ku mwanya wa 7 aho hari indirimbo ya Afrique, umusore uri kubica bigacika muri iyi minsi, uherutse kudukoma match hit tukemera. None kuri iyi nshuro yatuzaniye indirimbo bita Lompe Lompe. Mamera shaka lompe lompe, Anita shaka lompe lompe, kandi nge nanga lompe. Nyuma ya Lompe yariri ku mwanya wa 7, reka tumanuke gato tujye ku ndirimbo iri ku mwanya wa 6, aho turasanga umusore uri kubica bigacika Mr Kagame ari kumwe na DJ Maruno ku karirimbo kabo kitwa Tugende gashya gaheruka hanze, kari kubica kagacika bigacika. Ibande kumubyimba mu maso hapana gendana. Tubibutsa zari top 10 ariko ubu hasigaye 5 za mbere. Umwanya wa 5 umusore Bruce Melody hamwe na Harmonize, Totally Crazy. My heart is for you. Tudatinze reka tunyarukire ku mwanya wa 4 aho hari umusore witwa Christopher Muneza uri kubica bigacika. Tubibutsa uwo musore twamuherukaga mu karirimbo kitwa Mikasa, noneho ubu ngubu yatuzaniye indirimbo nshya kitwa Nibido ku musore witwa Christopher Muneza. Ubwo dukize la umusore nyuma yo kuduha EP yise Monica araza aradukomagura, indirimbo zirakundwa. Uyu munsi ku mwanya wa 3 tuzanye indirimbo bita Urankonda. Okay, reka tudatinze tunyarukire ku mwanya wa 2 aho turasanga umusore witwa Niyo Bosco. Uyu musore tubibutsa yuko abarizwa muri Rebo MIM. Tunyarukire ku karirimbo ke kari kubica bigacika kuri ubu butaka bw'u Rwanda. Ako karirimbo kaje ku mwanya wa 2 bakise Urugi. akakana n'urugi Nkomeza kugushimira ko uri gutega amatwi. shaho barakangiza
tukubwira ko wadukurikirana kuri 0786964956 WhatsApp, cyangwa se ukadusura kuri IG ukandikamo Kodraba ukabona utuvideo twinshi muri show busy tuguha show. Alright, natinze katunyarukire ku ndirimbo ya mbere. Ese iyi ndirimbo ni iyihe yaje ku mwanya wa mbere yahize izindi muri kuno kwezi uno munsi kino cyumweru? Ako semana nyivuga ko semana umvisha indirimbo twashyize Puchuri y'umusore Okama. I'm Puchuri ako semana I'm Puchuri.